akpe producer le wana pe akpaji Ebanyigba TV jogan pomo wana oji ye ne fifela de jesi be Ebanyigba TV ya jodo pie yenye le gbo dom le eyi ke le de kaun klumya panya jo le epegbeme nyankonya nate agbejo me Peter kana miano ka gemde agbe nya jo pa akpaji de jesi be no sinis ebe English dictionary yenye do pe ke adam gore ya panya jo na wo adugbo le te presade ke nele kada jesi bele agbe nyajo pakpajia mia ano mododo wana ome ne bititri le Ebanyigba TV jogan pomo podru de ka eveyi kono kode etumeyika wu esna mododo jikpo hana bufoku bakple mododo foku yikano odumoda na le Ghana tukomegudu le amuganu tuma ha akpo gomela ruye pa akpaji kala mododo foku nya pa akpaji adejesi ba le bajunu eton ye ma foku nya nu yike ejinwo ale gbegbe le Ghana ju kome yike fie ba road crisis wa onya nu yike eyichi yike le alafaji mi dejesi ba ma le alafaji ya yenye bla enevo aton yike ne 45% kala ruye pa akpaji ya mi eten kpo ba le abu foku yo pojojo pa akpaji ya ejo na le fie nyo ndo akple ale yike ezapa dodo akple flangu yitendo na yike fie le buvoko wana pa kwa titri le azaka kwa falangwia aya ni ka jingo le Ghana to come ala gbegbe kami atenga de jesi afoku da ka evado yikana adumoda le kosra panu le pejun aton yikama mi le vivie de jesi bele peki nuto yikana le amuganu to ma akpo buvoko le nuto ma yika ama eve buopa agbakoto aforada wana pe akpaji kayo de jesi bele agbabu yikana mozo wana oma etenga le apomodoji yika lo amare pe nujira ko le me yikana be no viwa eve yikana le akpako mele yimama yo bu pa gbele ruye pa akpaji kale akpabubu ha suku kokko viwa me eve wo bu pa agbe la fokude yikana edomora le osubo nuto yikana le ejepe nuto gama kencho de yesibe no vi eve ye wo wonya mere yika wo acho apamagwana suku hana agwana srenya obe waten ayijinyi ka amba eve bubu ha bu pa agbe ketaplache le ruye pa akpaji omote kamle no viwa me eveika upo gomele bufoku wana epe akpajio kale ame katambu pa gbele wana ma yenye ame ewu ke ame aton le University of Education Uniba wo daslonti ko kodo yobe wo agare apeme ame babu ha bo pa gbele kosira fokore ikene dumura le ododo dio ikene etere meda traffic area nti le again nuto game keni chode jesi be abu foku ya dumura le ikene agbata kororo kadevi ikene traffic light me etele dowom le mododo eji epe adanson nye kieba ikene be wo pa kododo le tepema ni ka bo alegbegbe ka foko do moda le retro le ndiga ene minute bla eton lopo mawo ene yika fiebe afoko pa jojo a ni ka do moda le flangi pe akpaji kala ruye ma deje sinemi be traffic light yika pa do ma wala modudu ejia anana sigarebe MT3 do pe lo ko fito po do pe yika la gbata ko ru nyaji ko la Ghana to komba wo bie go do be yo mo atanga gede tefama hana yo pe do wana kale akbabubu ham no bi gade onya me ko pa agbala kama le bimbina yendi mododoji le nuto ikenya gbagaji nuto me ka jode jesi ba no bi o ko abibe vele kama wo George kocho pandai ina de sabuba ika ubado te bai ke ne afoku na jola ikenya bimbila yendi mododoji ye o te ba dogo le te pa ma ka ona mi sagoma ba le gododo ye vo megba America wo enya bimbila nu to monola ka kla yendi nu to monola wo akpara ne nempono vionti ko ploko ida koji kana ma ka potane mi le rue pa pajia apotore ikane adesro le ko srankeji vai abu pa gbele to me le ikamo ina de wedding reception alu wo adoji jore asra ikano de lendi ma pa paji vai muti kana apotore pa pajia ayamre ka bu pa gbele fume so ikana le ashanti nu to gamele pajinu aton ye panga ka wi aton gwa vai le pa kwa bla bla FM que tu de jesi ba
abato ya hobabla ene ika do jesi be nkonye Mohammed Zakari Barigadi yin American atrom gbala fokue bojo wona opakpaji ka bobito de mena edwajabo wono mokeki le opopuku wana wume kala ro ya manage National Road Safety Authority ya me ko ru ko de to me hanan fefi edwaja ko kude agbata korodu fodede yika o le mi apomodu doji ka Panyigba TV joganu pomo a monitor program yika wa kon lady katan akwa dare ya valanchi ne mi akpanemi le mi apere ka wo lata